Zibai vek ule tuntuma hian US Russia le China baka khovel ram sang sangin nuclear ralthuam an nei zat le anna tho thek tlang pui kan soidona ralthuam lam ho hi classified ani thina wangin kan thulak na azirin ram sang nei zat le athil ti thei dan hi adang lam thei hle ti rechungin ngai thla ila atha ange US President Donald Trump chuan China le Russia ten aru ka nuclear bomb an test renga wangin keini po in hre tak chunga kan en chin ve angai dona nuclear ralthuam hi kan nga bera Russia chu pahni na ani China chu pathum na ani a ma se Russia nen hi chuan min khan lo viau heti chung hian kumnga aral le meu chuan China po in min ron hnai thuak to anga kum sang ni som thuma chuan China hian nuclear ralthuam hi sang khat anei to tura kan ngaya heiwang hian US Department of War chu kan nuclear ralthuam te enchin ve turin ka ti a ma an la thua yang ati a US hian a nuclear ralthuam nei te hi a enchin ve ni chuan an ni hi chuan an zep don lawa khovel hian kan hrenghal dona khovel po kan meng phok viau mai theiani Trump an nuclear ralthuam nei tam ber anga in soilai hian ralthuam zirchiang turin tlak tak tak Stockholm International Peace Research Institute SIPRI te Center for Strategic and International Studies CSIS te Arms Control Association tele Federation of American Scientists te chuan Russia hi khovela nuclear ralthuam nei tam ber angin an chut vek thunga Trump soi hinge dik an ni pol palisoi hi ti hi adik takriata hardona an nga dun viau ti la himber ome US hian nuclear ralthuam a en chin lo na hi reive deuh to a en chin top na ber chukum sang khat zakwa somkwa pani kha ani he thungai thatu then khat te hi chu kan lapiang lo hial ome kum som thum pathum chung hian eng ang taka tha le lo om nge lo siam te reng ti riat nan po han en chin ve se ti mai te po ol rum mai Trump soidan chuan heng ram pathum US Russia le China te nuclear ralthuam nei ho hian khovel hi voiza som nga vel ati chenon thei ni in Trump chuan a soya hei wang hian nuclear ralthuam siam konga in tlan siak na he bo thoi theinan Trump chuan Putin le Xi Jinping tenen kan soi ho ngai ati bokani khriat thei china chuan khovela nuclear ralthuam zong za zela som kwa zet hi US le Russia hian an kola an ni pani hi an poimo tak zet ani nuclear ralthuam enchin bultran na hi kumsang ka zakwa somli panga dai to akhana intrana hemi kum hian US chuan New Mexico a kiloton som ni arit a enchina an nu loka Hiroshima le Nagasaki beinan a mangzui ta nge nge ni kha US in enchin nu kumli nuwa Soviet Union tuna Russia kan ti ta ka hian nuclear bomb aron enchin ve tamai renga khothlang ram le US ngei po abarakhai hle ani Soviet Union in nuclear bomb an enchin hi amhinga fast lightning an ti nge nge ni khovel ram sang te po in nuclear ralthuam chu an lo siam theina meu maya Britain hian voice panga a enchin to a France in voice ani som China in voice somli panga an enchin to bok hetiang renga nuclear bomb hi enchin ani chuan a fel don lowe ti in kum sang ka zakwa somko paruk khan nuclear ti po chin khap na thuthlung ti mai la treaty an siama hi aminga comprehensive nuclear test ban treaty CTBT kan ti ta ka hiani ram som za somriat pasari lain he CTBT hi zomma se CTBT nu hian nuclear ralthuam hi voisom vel zet enchin ani thawa heng enchin tu jinga hian India potel nge ani CTBT nuwa nuclear ralthuam enchin zat iwen in achin che dan chuan sangka zakwa som ko pariata India le Pakistan in voi ni ve an tesa North Korea in sang ni paruka te sang ni pakwa te le sang ni som pathumma te voi khat theu ati puaka sang ni som paruka voi ni ain chin le a sang ni som pasaria voi khat ain chin boka
an re tlan wang nuwa October de somthum sang ni somni panga khan Russia chuan tui hnuai long atanga ka chu chi aron en chin le a hei hian ti atit tam thar ta hle ani Iran point an nuclear mun pui te hi ti changklun tumin ma an la meka an ni ro hi chuan ralthuam siam na tura ti changklun tum an ni lo thu an soya civil mi te man tur ma son na rampum pui ma son atana man tur ni in Iran hi chuan an soya ni October ni somni paruk kumin thau khan Russia chuan long range cruise missile Burevestnik alo en chin to a he until en chin hi chief of the Russian general staff Valery Gerasimov chuan Dakar som pangavel an thlo tir thule kilometer sing khat sang level khenga thlo thu soya Putin phei chuan he cruise missile khen lat thei zong hi unlimited ani ati baka atluk pui tur hi khovel khoya ma ala omlo ti thu soi bokani Russia hian tun hnai ralthuam an en chin baka hian kum sang ni som ni pathum atanga an nei intercontinental ballistic missile ICBM Sarmat an la neya Sarmat hi NATO phei chuan setana pani na tin mingan vu sakani Sarmat hi kilometer sing khat sang riat thleng kap thei ni in khovel missile clock thui thei bera chala ni meka relate som ni thlenga chakin a thlok thei anti bokani mihring mita mu man lo khopa chakin a thlok fuwa maidon ani mela a hlo om khopang nuclear warhead som atanga som paruk thleng a phur theya nuclear warhead pakhat ngot po hi indo pui pani na hun laya Hiroshima le Nagasaki atom bomb an thlak aya chak le thokna ani kan ram lam hoin an ron tin vung mayang ti te po hlom khop mai Sarmat hi ICBM hawa chuan khovela a hlo omber an ti thina khani China hian September thlatira Victory Day parade khan ralthuam tharle a hlui a modify thanem tak an ron entira heng zinga hian intercontinental ballistic missile ICBM tho DF-16 te DF-5C te tui hnuai tanga ka chuat thei JL-3 te po atela US in an rin dan chuan kum nga chung hian nuclear ralthuam zalivel China hian a siam thar man ngei an ringani kumin sangni somni panga September ni thuma ralthuam an entir zinga mi te ngai ven hlo tak chu Dongfeng 5 DF-5C missile khani a DF-5C missile hi khomwal atanga khomwal ka na chi intercontinental ballistic missile ani a kilometer sing khat sang thum zet ka pha ka wangin alaka hi chuan USA po ahim don lo ni nan ngaya apu anat zong tur po Hiroshima atom bomb an thlak let zahni zet ni nan soyani Dongfeng anti hawa hi China hian anei thakop maya heng DF-61 te po hi anei thar zinga mi ani a DF-41 tilwa phei chuan China in anei that ber te zinga mi ani military parade khan boru ka tanga ka chu chi thui tak khap pahak long range missile Jinglei 1 JL-1 te tui hnuai lunga tanga ka chu chi JL-3 te khomwal tanga ka chu chi DF-62 te antela China hian kumsang ka zakwa som sari vela tang khan missile program hi local pui to a tuna DF-5C hi heng hun lai tanga ro man nakal zela chuan athar ber a latest version ani tin Global Times chuan an ziaka soidan then khata chuan DF-5C hian kilometer sing ni po ka phaka khovel khoilai ma hi ka phak lo anei lo tia sen oma DF-5C hi relate so ma chakin na thlok theian ti a kilometer sing ni hi aka phak tak tak ani chuan Russia siam Sarmat te US siam Minuteman 3 te po akhum don ti na ni Russia le China kan soi to a US han soi ve thungila US hi ram ho sangang an ni a an nuclear ralthuam po chi thumin a then san thei ome khomwala tanga ka chu chi te tui hnuai tanga ka chu chi le bom thlak chi thlo na manga thlak chi te anaya heng nuclear ralthuam le nuclear bom thlak thei thlo na te hi aram chung mun riat ai klem lowa an omdar ni in soyani a anom na mun dik takero hi chu classified ani awangin tu ma riat lo ani thunga US hian khomwala tanga ka chu chi ICBM anei zinga Minuteman 3 hi thanem takanaya
Minuteman 3 hi kilometer sang kwa zaruk vel thleng kap thei nia soyan om line kilometer sing khat sangli thleng ani tianom boka kan thubula kan soyang khan kan thulak na azir hian hetiang angchi en thil ti thei zong hi adang lam na sat hle don ani athlo chak zong po hi then khatin relate som pakwa anti line then khat chuan relate som ni pathum ani anti thung boka engpo ni se athlok chaka kap thui thei tiro chu chiang ome Minuteman 3 hi kum sang ka zakwa som sari vela changa an man to khani wangin US chuan athlak na tur LGM 35A Sentinel aboi pui meka kum sang ni som ni pakwa vela Minuteman 3 missile zalit chuang te hi Sentinel hian thlak vekat tuma an siam zo huna chuan US missile lian ber tur ani don ani tuya changa chechi nuclear ralthuam US ina nei hi Ohio class ballistic missile submarine SSBNS te an ni a Ohio class SSBNS hi mizawin tui hnuailong kan tiang chi khani US hian som pali atanga som pariat anei meka long pakhat hian ballistic missile som ni zel an keng theya heng tui hnuailong te hi stealth tura duana ni hlonga wangin mu mai po an hara radar tan chuan mu theilo lukangai anni vanlama po US hian nuclear bomb phur thei B-52 le B-2 stealth bomber anei boka hem bom thlak tu thlo na hi nuclear ralthuam nei ram then khat poin an nei lo ani a chol hau lo dar kar somli chuang thlok thei thlo na tuipo van sanga voi engema za thun ngai ani awangin fighter thatak ven na hnuai thlo ngai chi an ni a US hian heng bom thlak tu thlo na hi atlang pui thua chuan F-22 Raptor le F-35 te aven tir thina nileng zan khua thakani ni don te an thlo thina wang hian han mut mai theina tur te oven te in thiar na tur toilet baka eile in tur te thlo na chunga hian an da sa veka energy drink thlenga an kentel angai thina ni Arms Control Association in an chin sia dan chuan khowela hian nuclear ralthuam nei ram pakwa an oma heng ram te nuclear ralthuam nei belkhom hi singkhat sang ni zali ni an ziaka kan soita kangin Russia hian nuclear ralthuam hi anei tam zok ti hi ziak lama po kan hmu dan ani a Arms Control Association in an chu dan chuan Russia hian ralthuam nuclear ralthuam hi sanga zanga somriat anaya heng zinga sangkhat zani ero hi chu man tlak to lo ni in an retire to a tuna Russia din huna chuan nuclear ralthuam man mai thei man tlak hi sangli zathum somriat nein heng zinga sangkhat zanga somli pakwa te chu tumbik le ven bik nein an da reng thunga adang songero hi chu atul huna phor mai thei tura thuru kan ni US hian nuclear ralthuam sanga zani somni panga nein heng zinga sangkhat zali somsari pasari chu anchol ha dam tir to a tuna nei mek chu sang thum za sari somli pariat ani China hi pathum na ni in Trump soyangin US le Russia chu ala khan lo viawa China hian nuclear ralthuam zaruk vel nei meka an vai hian man tlak le man mai thei vek an ni thunga data kan han soite hi kumin sang ni somni panga January thla ami anga chut ani Federation of American Scientists ten an chut ve dan thunga chuan Russia hian achol tir to sangkhat za somnga tello po in man mai thei hi sangli zathum pakwa anei nia an ngaya US hian sangkhat zali somsari pasari achol tir to tellovin sangthum zasari vel alanei ni nan chut sak thungani Arms Control Association in China in nuclear ralthuam anei zat zaruk vel ni an rin ang bok hian Federation of American Scientists te po in China hian nuclear ralthuam hi zaruk vel anei ni an ring bok ani Federation of American Scientists in ramdang te nuclear ralthuam nei an chut dan chu hetiang hi ni a France in nuclear ralthuam zani somkwa anaya UK in zani somni panga India in za somriat Pakistan in za somsari Israel in somkwa le North Korea in somnga nein Federation of American Scientists te chuan an chut sak ani nuclear ralthuam en chin hi anin ti muang ti hlom khop maya
khowela hian radioactive azam chuai palang ti hi mi thiam te hlo thon ani a lei hnuaya an en chin po in a chin a phui thatok lo pal theya hi baka hian lei hnuaya tuya po radio zungzam hi alut pal thei boka film khurangai ema chumi ni wang chuan US sian en chin ani chuan ram sang thian an en chin vele supanga radio zungzam hi khowela hian adar noi mayang ti hi an hlau thong tak setani khovel hian thatlam ain chiat lam apan thret nialana wang hian eng hun po apathian tok tura kanin pe hi a hun ta hle ani ngai thatu te lalpan mal som le cheu ro se